cellphone allowed ko. Ingon sikot. Kuwaon, iya to do mangguto nila. Up. Okay. Maayong hapon. Hurry up, it's raining man. Okay, ako parking dito. Bless ako, sir. Bless dito, Charlo. Well. Tipsin ka. Light ko, light. Oh, fire. Ano sa imo, day? Balogod si Dayo, no? Anak ka ng mga lirais ra. Ay, dahil sa imo, day. Shake? Mango shake? Buko shake? Avocado shake? Buko shake na yan. Mango shake at fresh ones. Uy, ilang ka? Bari ako na siya. I want fish fillet. Me too. Fish fillet? Na mo'y buko, no? Buko shake. Imo kayo, sa imo nga shake. Mango, banana. Wala. Wala, wala. Yes! Wala yung mango di ay. Wala'y buko. Mango lang. Banana shake. Walang ayun, sige, tag-ice. Ayun, sige na ka-iced tea na. Hindi kang iced tea. So, mo kayo. Kanang wala sa balay. Choco banana Choco. shake. Sige, nakawa na pala yun. Banana. I'm not thirsty. Hindi lang. Water lang ka. Water lang ka. Oy! Ay, Ala! B-boy! Si Koy mo. Oh, mama. Ito rin siya. Ay, B-boy! Can I give me my phone? Not yet. Kano sa ka na, bot boy? Mango juice in can. Kano sa kang balik? Dugay pa? Pineapple. Ah! Pineapple. Iced tea in picture? Iced tea in picture na. Daddy Arnold na kay itsura B-boy ba? Ha? Daddy Arnold na kay B-boy itsura Kung sa'yo ba? mo game fish, with rice naman ano? Fish Ang fillet. Fish or with rice naman. Duha lang. Breaded fish. Huwag ka breaded fish. Fish fillet. Ako, katong pansit. Fish fillet. Ako tayo pansit na lang. Pansa? Yung pansit na bihon gisado ba? Bihon gisado? Ako ganahan din nga pansit ba? Bihon. Tagalog ka ayun. Bihon. Bihon ang pansit. Ang yellow mo rin ang pansit. Yelo. Bihon din. Bihon. Bihon gisado. Bihon gisado o sutanghon? Ano to? Tahon gisado, puti po na. Halo-halo. So, ayo to sutanghon. Bihon. Bihon gyud dili sutanghon. Picture di ay. Bihon dili sutanghon. Basta katong murag Pinoy kaayo ay Chinese subsent ang Can seasoning. I see the... Halo-halo. Dance mo. Ano siya naman? Kung sila yung shake ni mo gig. Ay, wala mo gig. Kaloy. So,
ano yun? Bugnaw man pud. Wala sa dahil. Tawagin, katong limang ganahan na ribs, Baby back Baby back ribs. Or kwan, sinuglaw. Sinuglaw or baby back ribs? Kwan lang. Baby back ribs lang ko. Wala na. Wala na baby back. Sisnip ko siya. Wala. Ayaw lang. Wala lang. T-bone steak. So with butters. wala na day halo-halo. Sizzling pork steak. Magalit ka. Daghan gyud ni garlic. Sizzling pork steak. Sizzling pork steak na lang ko. Garlic. Para maiba naman. Sizzling pork steak. Oh, yeah. Garlic rice. Ano yan yung rice na yung sizzling pork steak? Gusto na nito kuha Hindi, pansit ano lang. ay bihon. Dua ka breaded fish, sa bihon, sa pagkain. Oh. Kuha na lang dagdag ako at ay beef steak na lang para maparis na Sige. sa garlic rice. So, beef steak. Kaya ako hindi na lang bihon. Beef steak ay beef steak na lang. Dayon, garlic rice o Sizzling pork steak. may garlic rice, may rice na po daan na yung kwan, beef steak, wala pa no? Ang kaning Share sizzling, na to. Good for 3 months. ang sizzling, nanay kwan. Oh, ang Extra na lang. ang kanang kuan good for 3 ng garlic rice. Ah, sige. Kana lang gong. Naliwat na siya dadian. Naliwat na si Biboy na dadian rumah eh. Bubusan kaya liwat paman. Take care of your face. Genetically. Genetically, Bugason. Kuanda ko nga dito pa yung bugason. ako bugason bi ako. Bugason bi ako. Morning. Kulang to. It's so hard. It's so hard to volleyball. Wala yung wifi dire. Wala yung wifi. Nice. Nice. That's the right way to do that. Right? Sakit. Unless. Nice. That's how to do this. Storya ra ka. Now you cannot record in this Talipapa. Now you cannot record again. Now we cannot. We cannot record games when we are in Talipapa. Uhok na ako. Ano po niya akong sinina? Uniform. Dito man tadi. Kimuha na ko diri mo dito gid ko lang to sa sakit. Wala ko na kay video. Dalagang Pilipino. This is left to crack.
Anak sila, di ba? Anak ang stand kita. That's you. Hmm. Smile, kuya. That's me and that's you. Kuya, You're Ariel. Ariel, look. Ariel. I hate Kuya, that. 1, 2, 3, kuya. Ariel. Ariel, look. Hello. Kuya, you're like walking like a robot. You're walking like a robot. Sabi mo. You put so good. Ang sarap to, Sherlo. Ano pa ba? More ko naman. Bong, asan si Sherlo, Bong? Wala na? Oh. Ako'y tuyo. Mm-mm. Asa na property ila na palit ni lawyer. Na, wala din ko. Pang-record agad. Oh, volleyball sa kuan. Volleyball at the beach. Volleyball at the beach. Ah, sige lang. Kuya. Ariel. Say hi. It's good. No, Granny, alone. No, 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 no. I hate Granny. That is horror. Si horror. He horror, ha? He horror. So, pare, katakot. Bugay na ba? Take care of her. Kuya, stop playing Granny. Kaya mo. Mo man na katong firefly di man ka, no? Gusto ka na oh. Sa Inday. Imo man ang ka-Inday ginagamit. Ang ka-Inday ang wala na flash to. Kaya wala yung battery. Asan mo? Ang kang Inday flash to, mo to yung ordiranan og battery. 1 pila to? 1 pila 1 to kay battery. 1,000 plus. 1,000. Nga, Sony to kami. Wala. Hindi. Akurak pra niya wala di eh. Na-render na good siya tayo. Render na good siya. Render ni gid. Balik-balik ang vika sa kabila. What? Kana height gid ni basta volleyball height yun. Sus, height gihapon. Si Daddy Oli. Nice. Volleyball player. Nay, katubang running ni ba niya?
hapit naman ko makaguwas ni yung doon na hapit ako, hapit guwas na ko ni yung I don't like this. Because you're always gang gayo. Hapit naman siya malulus. I hate ludo. Kano sa uli tungko ha? Pagyanan. So mo pa to video o sin ayo. Ang electrical niya sa 4-wheel ni action nila na kuha nila ilang gi tang-tang na yun gilimpyuhan ano. Ang lubog mo gusto sa kuha. Tubigan ko no dito, no tubigan sa sulod ba. Then, ilagay nito ko lang itong rubber para di namusulod itong tubig dito sa silong. Pila ako kulera na ako tayo mo. Then to cut down. 2 plus. 1,000. Wala naman na ito na may sobra pa to sila ditong kwarta. Ako may kita kwarta dito para palito itong piyesa na ito sobra. Porky! Mura kag si Juan. Mura kag si Eritay mo. Nga naman. Yes, you are. Advertise of mga business establishment. Birdseed is ugly. Oh, shotgun. I hate shotgun. Shotgun, shotgun. Shotgun. I'm gonna win. May ako yun ang mamaya. Granny's a good. Wala pa kaya pa wala na. Ano yung nakuha niyo? Sige. Ano ganyan ko? Ano ko iya eh. Dong. What ako? Hey, give me safety. I'm already here. I got food. Thank you for the keys. Sila. Mga nagad. Na cellphone na ganyan. Storya po tapod. Gibisa na, Bi. Ayan, gibisa ang phone. Gibisa. Okay, bawal ko na yun sila. Ha? Sino sila nga, bawal ko. Unya na. No cellphone allowed. Ano siya? Ato sa i-off kaya sayang. Storya sa ta. Storya sa ta ba? Yan. Nakita mi Teacher Virgie. Ano ba? Teacher Virgie. Regards ko, no? I'm telling you, nakita mi ni Teacher Virgie. Wala si Teacher Virgie diha. Nakita mi. Regards daw. My guard. Motong My guard sa school. Regards. Dili guard. Regards. Naumusta ba? Naumusta siya ni mo ba? Unya, ang inyong notebook. How much is it? 1,000? 60 pesos. 60 pesos each. Unya, 9 ka notebook. Nah. That is 540. Kuya ba? Yung mga Oh, mo kon ko na dito. Oo. Enroll ako dito pag-enroll na mutan na ko na sa mga Wag ko na. ang libro, apin na ito dito? wala. Wala pa. Sure ba? Kung sa man itong apan-enrollment, Yay, mag-libro na ko ito. Nga dia. Tawag mo na. Hi, where is the no cellphone allowed? Hindi, singnya si Kanong. Si Bawal. Where? This one.
bag-o ni, mga bag-o ni tali mo classmate ya. You passed me on the street, looked down at your feet like I was the ghost of Christmas past. I tried to ignore it, but it shook my core, like seeing me hurt your poor eyes. Well, I know how much it means to be young and beautiful, but I can't hit restart. I'll keep an open heart, no matter what they say. I'm 32, not getting younger, but I'm still on fire. I still got the hunger. Don't you try to take that away from me, baby. Can't you see me for me? Keep my head down at work, wear a sensible shirt, and be sexy on demand. Have dinner ready at 6. Oh, honey, I'm sick of you telling me who I am. I know this might sound harsh, but I don't think that being myself is being too much. I'm 42, not getting younger, but I'm still on fire. I still got the hunger. Don't you try to take that away from me, baby. Can't you see? No, only I'm 52, only classmate. not getting younger. I'm still on fire. I still got the hunger. Don't you try to take that away from me, baby. Can't you see me for me? Wala pa nabot na niya. Lol, I'm the winner. di mo gipungutan na ya? Di mo gipungutan na? Iwi, magkakamot niya. I know I've been here before. Singkaw mo. Open the door, but when they Liwat ka tatay. Liwat ka tatay. said it was Bowling. now it's time to nobody's life's a tough girl. You'd Sayang El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tú tienes la cura.
y sin duda esa niña debe ser famosa.